Kung magdungan tarog kamatay sa inyong paminaw, kinsa may malangit nato. Karon ba, magdungan tarog kamatay, kinsa kay malangit nato. Kamo na lang, siguro ba mong malangit o maimpyerno? Wa mo kay bao? Latuson mo maayos Ginoo. Ngano man? Nganong wa man ka kahibaw magasige man kag simba? Nganong wa man ka kahibaw magisigihan man nagbasa unsay makapalangit? Matod pa ni Kristo dire, ang makapalangit nato kanang kamautang mo bahin-bahin sa mga hatag sa Ginoo nato. Dili nato hotdog kaon, imnon hangtod mga hubog na lang ta. Ibahin-bahin yun. Ang buutang sulugoon matod pa ni Kristo dire, kinsa man di ay ang buutan og maalamon nga sulugoon, siya katong gitugyanan sa agalon pagdumala sa panimalay, paghatag ngadto sa ubang sulugoon sa ilang pahat sa hustong panahon. Sharing, share. Mao bitang sa katapusan niingon dire, ang gitagaag daghan paninglag daghan. Sa ato pa, daghan man kung gihatag nimo, daghan sa kag ma-share. Unya ang gihatagan kuno mas daghan pagyod, paninglan pagyod mas daghan. Kay ang gusto lagi sa Ginoo i-share. So sayop gid na nga nang moingon ta magtigom, magtigom, makapaimpyerno gid na. Lagi. Ang iyang gusto ipanghatag man, i-share man, ipahat. Pero magligoy-ligoy na kuno, niya mo ingon, dogay pa maabot ako agalon, kaon sa pagmayo, niya na ay mangayo, iya kunong latoson. Ang iyang mga kaubang sulugoon, iyang latoson, di ba, kamo usahay? Hasta sad ako, na ay magsig pangayo na ito, samok masad ni mo, baga man ni mugnaong, anaon na ito usahay, di ba? Di ba? Tinuod ba? Mga buang monta. Hasta good anak, hasta anak ha? Gipa-eskwela, giatiman sa gidikanan, ang inahan o amahan, hatagan pag yung utang. Pagkaway batasan. Ang gusto des Ginoo ipahin-bahin. Mauna si San Pablo sa unang pagbasa, niingon siya, kaming mga apostoles, or kitang tanan, gitagaan taglain-laing gasa, para unsa man, para kunos pagpalambo sa usa ka lawas ni Kristo. Mga Hudiyo man or dili Hudiyo, palambuo nato ang lawas ni Kristo. Unsaon man pagpalambo? Ibahin. Kung ang akong baba karon, kabahin manis akong lawas, inighungit sa kamot nga ris baba, ugumon ras baba. Di niya ihatag dire. Unya og ihatag sa dire, ari ra sad kutob, di sad niya ihatag ngadto sa tiyan. Ug ari na sa tiyan, ang tiyan sad di sad mugaling kay aron i-distribute sa tibuok ugat. Kung mo-stack up imong tiyan, di na siya mugaling. Unsay mahitabo sa lawas? Patay. Unya kari ra kutob diri imong gikaon. Unsay mahitabo sa lawas? Patay, hastang kabot, hastang tiil. So ang atong lawas, ang kada bahin ani nagtinabangay, naghinatagay, way gibilin diha niya, gi-share niya ngadto sa laing bahin. Yang lain sang bahin ni share sad hangtod silang tanan naka-share gyud. Unang dako kay nang sala kadang korupsyon, maggobyerno man o masimbahan. Unsa man ang korupsyon, usa ka tawo or pipila ka tawo ilang gi taguan, ilang gi angkon o gitipigan ang dakong bahandi nga angay untang ipahat-pahat ngadtos nang inahanglan nilang mga kaubang katawhan. Munay korupsyon. Nya, di ka mo makuan, impyerno ani. Usba na tuyukan na nagamay ang imong utok. Ing namo trabaho kog maayo aron daghan kog ikapaambit sa uban. Kani bitang na nag-donate na to dinhi, naadyoy touching kayo nga usahay kibaw mos una nakaagas akong luha kay bisan pa og nataktak siya sa trabaho, bisan pa og naa na siya stage 4 nga cancer, muhatag lang gyapon.
Bisag naghingutas na siya, nya nakadungog gani ay pari nga niingon, nagkinahanglan ta dinhi, misugo pagid sa iyang sulugoon aron muhatag sa donations niya. May rabag gamay, dako raba, kay dako masagihatag ang Ginoo niya. Kanang ingon ana ba, nya naghingutas na ha. Wa man gani ko kamisa pagkamatay in taon ato. Pero kita lagsik iglawas, halat tigom yun, tigom. Nya naghingutas, tawag dayo pare. Nya sa lagsik pa, di yun muhog skulikta o muhog man patir sa gamaya. Nya kausara sa katuig, kay kausara masad musimba, Holy Week raman. Ay noon, pakapinag misa di galyo usahay. Pero inighingutas, oy, managyampong nga diri. Mingon ang pare, nga nung karon pa man sanay, gadali-dali, man nga tigkatog, maron. Ano pa dir, galisod na lagi pa dir, galisod na. Anak yun. Magmisa ta diri, di yun mo simba. Bisag sige taghangyo, panimba mo, di yun mo simba. May nalang tatog mo simba, kaysa hinay-hinay, makahog, Diyos kulikta. Pero inighaya na, pugson yung pari nga magbisa kada adlaw sa haya. Bisan pagidid-an na tangawa o sa misa dito sa mga balay, pugson yun, masuko pa nga, hindi man na siya misa, hadlok na siya matay. Mga igsoon, samtang lagsik pata, samtang makashare pata, hala ishare ng tanang kaayuhan nga gihatag sa Ginoo nimo. I-share. Tada dinhi, ako, ambot malangit baka ko ani, pero kaning ako pamasin lang. Daghan makayong ni-share na to dinhi sa ilang mga bahandi, mauning nakahimo taning mga around 18 million na project. Ako sad ni commit sa ko sa kong kaugalingon nga mo share sa ko. Mo nang daghan sa tagi-sharingan karon. Unya kay nga akong gi-share ngadto sa uban, ang donation raman sa dire sa simbahan. Wa koy ako mao na may decision pod ko nga ang ako sang stipend kay ako man na entitled man ko for stipend by the law of the church sa canon law, kinahanglan man ang pari na agoy stipend. Ang ako sang stipend nga madawat, ako sang gi-share nga nis ato simbahan, may na lang na makabawi-bawi kog jutay. Iniglakaw nako kadtong nasud sa kong account, muray akong dadon. Nya kay tuwa man tanang kwarta dito sa parokya, dadon ko to tanan. Tingob lang ba? Di gyapon na nako dadon kay sa parokya naman na. Ana. Ang point lang nako ba nga nakaamgo pod ko nga naasa day ko'y effort nga himuon oy para ko malangit. Dili na to i-share ang dili nato. Dili ba ato ba? Ang i-share na to kanang ato. Kanang imong bana, imo nang bana. Imo? Ako. Di ba imo ba nang bana? Oo, Okay, gikasal gud mo. Nya kay imo man na gasa nas Ginoo nimo. I-share. I-share. Kana bang ayaw pag sigig kasilos, hangtod na lang noon di nakaalagad ang imong bana ngadto sa katilingban. Kanang imong asawa, imo na. Imo kay gikasal man mo. Legal i-share sa na siya. Ang uban gud ang i-share kana mang dili iya. Nya ang iya no trespassing. Nya ang dili iya mo ray ang i-share. Nya kuhaan pag yung gamay. Pareho itong nahitabo sa PhilHealth. Pareha nang nahitabo ang mga corruption diha kuno sa atong kanang mga panghimo ang mga construction sa gobyerno, kanang mga supply sa gobyerno. Di man na ila. Tigpirma lang sila kay authority. Kuhaan pag yun. Kadtong ilang sweldo, mao to'y i-share. Ang uban hinon mangurapsyon man aron panahos eleksyon i-share. Kani sila galisod gini ngadto padung sa langit, tagud-taguron gini sila. Unya kung kanang kolekta nako nga nakuha sa sibot ug maura na akong i-share, malangit ko ana. Dili kay di man na ako para na simbahan kadtong akong stipend. Ana, nya haron makashare ko ana, ako usa nang angkonon nga ang tanang kolekta ako. Ako usa nang i-declare, nya human ako i-share. So ngaigsoon, lisod baya pag-share what belongs to us. Pero si Mama Mary, gi-share niya si Jesus nga iyag yung bugtong anak
Biyuda na biatos Mama Mary kay patay na si Joseph. Ang ayan gid unta nga moingon siya, mauragon ni akong bugtong anak, mao ni mo secured nako kay ako goy inahan, pero iyang gi-share nato para ta maluwas. Nya ang paagi pagyus iyang pag-share ngilo kayo kay iyang gihatag ang iyang anak aron i-torture og patyon. Muna si San Pablo nakaingon, di ko ang ayang nganlag apostol kay usa sad ko sa naglutos ni Kristo. Pero pagkadako sa gugmas Ginoo nga iyang gipaambit kanako, gihimo ko niyang apostol para sa mga dili Hudiyo. Kanindot ana, kanabang what belongs to us mao i-share. Kanang imong naong imo na? Kanang imong naong ba? Ako. I-share in tao ng naong nimo. Smile ba? Smile. Kanang imong naong, ang ngayon ba ginakon mo smile? Pero imo na ginang i-kusmod, naong na nasiyawa, ayaw nag-i-share ang imong kusmod. Ang smile, kay mo unay naong nimo. Sige kano, lingian na imong tupad, smile. At ano, di ba? Nindot kay naong, no? Wa gyud batig naong nato, basta mo smile. Maura gid na akong gibatunan nga, gihuptan gina nako hangtod karon. Kaysa una makadungog bang ko nga bati kag naong, namoy ko'y panguyaban sa unang giingnan ko, waka mauwaw na imong naong, kabatian na imong naong. Pero sukad nga nakaamgo ko nga ang ato dayong naong mugwapo gyud mugwapa kud mo smile, di na kinahanglag make up, di na kinahanglag usab-usab pa diha pintal-pintal. Ang smile ra gyud makapagwapa. Kanang imong make up, kanang imong tanan dihang usab-usab sa imong naong ug mukusmod na ng naong nimo, yawa gyud kag naong. Bisag unsa pa na nimo dag pintal-pintal pa injection na ng imong ilong diha, basta mo kusmod na gani ka, yawa gyud kag naong. Pero wa kay pintal, wa tanan nangunot na ng naong nimo, pero mo smile ka kanunay, Diyos nun gyud kag naong. Di ba? Sige, kadtong mga yawanon ay mog tindog ang Diyos nun ra.